Welcome to my YouTube channel. Gamit gayang-gayang ko, uray na taraki. When naman yun, gamit gayang-gayang ko. Naulpit adawe sangbay mo kanya, isuti sinurot mo saan ket di atay siya. Naunday a panawen ang nagsangsang ita, nagrigat ngay liliwag panang asakit mo kanya. Iti kaawan mo, awan ser-ser biday to'y biyag. Ginugor ko't oras ang naginom iti ara. Tanong mabarte ka, sikat ay malipata, ngem no mausawa na. Sika manentay awagak. Nagpas ang biyag ko, tinted mo ang kalak-ama. Tapagkaragsaga, unay no masakta na. Di mo pinanunot, tuin pa ay ko ngayatin, sukat na ti sa bali. Ket siyak tay inka inwaksi. Anda inak na sabat, umakit ngem nalapsat. Inis ma, kitkimit ma, nagtibayo to'y kaungat. No tilangak, tinet pauri, di pa maginawang sexy. At ang wensan P60, kung ay na kailan makagargari. Umakit nga agpaiso, napig sa pailatin na babato. Makaalino ti patong na, makaparuso pailatin nila. Agbabaketa, isut kun nada kanya. Uray manuy uyawen da, di damit rikna, tuy marikna. Pudno nga agbabaketa, di dangamin na muti ganas, di bakit akainayan aya. Agbabaketa, pudno nga agbabaketa, di dangamin na muti ganas, di
bakit akain na yan ayan. Di pumatol, iti bakit kaskala at taglang. Awan sa pulim di kinasamit, arakot na and inage. Di bakit nasingsingpet, nabangbang luawan mintis, uray nukuri bet-bet. Awan sa pulim minakinagaget. Dakilariro tay kunkunada, nga amoy lupa ti angot da. Di bakit akaromansa, nagpaituma ti ganas na. Agbabaketa, isukon kunada kanya, uray manuy uyawenda, di damit dikna, tuy marikna. Agbabaketa, puno nga agbabaketa, di dangamin na muti ganas, di bakit akain na yan ayan. Agbabaketa, puno nga agbabaketa, di dangamin na muti ganas, di bakit akain na yan ayan. Pumatol iti bakit kaskala at daglang. Awan sa kulim ti kinasami, arakot na ken inage. Di bakit nasingsingpet, nabangbang luawan mintis, uray dukuri bet-bet. Awan sa pulim minakinagaget. Lakilariro tay kunkunada, nga amoy lupa ti angot da. Di bakit akaromansa, nagpaituma ganas na. Agbabaketa, isukon kunada kanya, uray manuy uyawenda, di damit na, tuy marikna. Puno nga agbabaketa, di dangamin na muti ganas, di bakit akain na yan ayat. Di dangamin na muti ganas, di bakit akain na yan ayat. Dengyan nyo, tuy kantat, panggep ti paspasama, dagiti galad ken sursuro, na permi analaan. Paspasagit ken inapal, ginura ken inapa, awan pulos ti babainda, iposta pa'y ta Facebook da. Tay tao analaing, unay amagi apa, isuda no kuwa tay awan, putno agagayem na. Tay tao analaing, asuma uting iwat na, isuday ta tay parabitab, chismos at kalsada. Tay tao abyangot, agsisiim ti obrana, tay garaw ken tignay mo, isut sang kasipot na. Kuraen na ka
bigla-bigla, uray awan gap-gapuna. Isuday datay agbibisin at dadakets nga apal na. Denggen nyo, tuy kanta, pangeptik paspasama. Dagiti galag ken sursuro, nga permi analaan. Paspasagit ken inapal, ginura ken inapa. Awan pulos, di babainda, ipost da pa'y ta Facebook da. Tay tao, analaing, unay amaki apa. Isudan no kuwa, tay awan, pudno agagayem na. Tay tao, analaing, asuma uting iwat na. Isuday ta, tay paramitab, chismos at kalsada. Tay tao, asadot, kenawan no bubrana. Isuda kita, tay mang perperdi, day tati libanganda. No sikaket gimura, iti daytoy akanta. Nalabit amay saka at dadakes nga apal na. Turong daytoy
Inpatek ka rik na ken puso ngem sinayang mubiyag ko. Sinayang mo adu a sakripisyo. Jakman at ninamnaman akas tuy ti pagtingtan kasla di marakran napudno nga ayan-ayan no ragsak mo ti umadayo namin pinsan nga ingka ingkolbo tuy gumaw gawawa puso mangipateken ka napudno no ragsak mo ti umadayo awanen ti mabaling ko. Lipaten kan ubiyag ko tawan kan tuy sidong ko. Inayat ka iti napudno inpatek ka rik na ken puso ngem sinayang mubiyag ko. Sinayang mo adu a sakripisyo. Jakman a ninamnaman akas tuy ti pagtingtan kasla di marakran napudno nga ayan-ayan no ragsak mo ti umadayo namin pinsan nga ingka ingkolbo tuy gumaw gawawa puso mangipateken kat napudno no ragsak mo ti umadayo awanen ti mabaling ko. Lipaten kan ubiyag ko tawan kan tuy sidong ko. Lipaten kan ubiyag ko tawan kan tuy sidong ko. Daytoy kadin ti maudi apa nagkitatan taapay adi mo ipereng day tarupam sa inek sinsumbat mo
Awan mangego at imek mo dudugem unay tuy puso italulwa dito'y barukong ko. Isardeng mo dayta sang sangit mo denggek kat itiga po tadi agtal na tuy nakem ko anyaman si banagem di sitir mo uray na sakit tuy barukong ko awatek awan mabalin ko kaslaan mo kun tigapwanan nakurang kalaeng di pamuspusan rigatem lang asya tahi masaktan di mo mairwangan dayta sarita. Daytoy kadin ti maudi apa nagkitatan taapay adi mo ipereng dayta rupam sasainek din sumbat mo awan mangeko at imek mo dudugem unay tuy puso italulwa dito'y barukong ko. Isardeng mo dayta sang sangit mo denggek kat itiga po tadi agtal na tuy nakem ko hanyaman ti banagin di sidir mo uray na sakit tuy barukong ko hawatek awan mabalin ko isardeng mo dayta sang sangit mo denggek kat itiga po tadi agtal na tuy nakem ko hanyaman di banagin di sitir mo uray na sakit tuy barukong ko hawatek awan mabalin ko uray na sakit tuy barukong ko hawatek awan mabalin ko. Sinaan lagi di naglabas kalman alubong ka napnuan ragsa kung nagmudi agpatingga ngem napon kaya palagin kukuna dagita ikikita lunagin na tuirig na amang FM nagpaydo maasega padyanak adi ka ulos linipan
Dagita ikikita lunagin na tuirig na Amanget-et nagpaydong maasig ka Patyanak adi ka pulos linipan Di ka linaksid dito'y puso kenrig na Apay nga ta adi ka malipatan Apay nga ta adi ka maadaywan Uray siya kay inka paspasantan Uray ata sa bali nga ipang pangrunam Apay nga ta adi ka malipatan Apay nga ta adi ka maadaywan Uray siya kay inka paspasantan Uray ata sa bali nga ipang pangrunam Apay nga ta adi ka malipatan Apay nga ta adi ka maadaywan Uray siya kay inka paspasantan Uray ata sa bali nga ipang pangrunam Apay nga ta adi ka malipatan Apay nga ta adi ka Sakpay nga imadayo ka Nagkariak nga urayan ka Tawen man iti palabse Jato'y taas sa mire Tuy puso di mamali Kung pagbayag ay tatlaglag-ite Sumisog man ititunte Jato'y tapasang
Marikerik na tibarat arakok mo kaniya. Narigat iti manglipat, iti damong ayat. Ayat nangipaay kaniya, iti umuna aragsak. Ilagip mo jak malipat, nangipaay ti ragsak kaunggat. Ni ayat intalimen tuirik na wen sikat ti damo nga ayat. Inganat mauyos ibiyag, nagbalin ka na paset kaniyak. Uray awan kan kasaman, marikerik na tibarat arakok mo kaniyak. Narigat iti manglipat, iti damong ayat. Ayat nangipay kaniyak, iti umuna ragsak. Narigat iti manglipat, iti damong ayat. Ayat nangipaay kaniyak, iti umuna aragsak. Iti umuna aragsak. Diyang mailadawan tuirik na balalo nga ayat ti marikrik naksaan mauma amang buybuya ladawan. O ayat ko, saan ko amalapdan tuirik na tsak magawidan tumrem aluluwang kaput ragsak. Nagpaidugma agiyaman na panangawat mo kaniya. Awan makaartap kinaragsak, ken kinaumbiti narikmat keksap aita. Awan patinggana iti sinangal tanga ayan ayan.
sa anak maidumagiyaman na panangawat mo kaniya. Awan makaarta ka kinaragsan ken kinaombiti darigman ken sabay ta awan patinggana iti sinangal na nga ayan-ayan agkakasamit karin-karin anak balin asaksi gapuken ka rimbaniyang aglawlaw ko sikat ng tedmaris lubong ko sikat ng tedmaris lubong ko. Pinadas ko ti agbalin anatibker tapno ni ayata di maraka. Pinadas ko in sakripisyo tuloy biyak ko awan pinanunod ko no di si kalae na ilipat patek ko.
Naputar
subscribe and click the notification bell to keep you updated on my new videos.